E rua ngā whakataetai ārohe mo Te Matatini I te mutunga wiki nei, ko tahi ki Aotearoa nei ara ki te tai tokerau, kua kōrero tātou kia Chris mo tērā, ko tētahi ki Ahitereiria mo ngā hua me te te wete I ngā mahi Ahitereiria, ka whakawhiti atu tātou kia Mātai Smith, tohunga o mua o Waihirere, kei te tai koura tonu ia I tēnei wā nei, Mātai hea ngā kōrero kei a koe. Te manahau, me pēnei pēa au tērā te wā he iti noa tā tātou aro ki ngā kapa no Ahitereiria nei. Ka riti no whakaarohia he kaha tō rātou kia tūpakari ki te atamira o Te Matatini. Engari pēnei ngā tai kei muri au, kua tino huri te tai, kua pari atu aua whakaaro ki te moana. I kitea te kounga tike o wetehi o ngā kapa I tū ki te papa whakatū waiwai. Hioi anō, e toru noi ho ngā kapa I ke panuku, kia whai tiki ti rātou ki te Matatini. Ka mutu I te mutunga iho I tau te kahu o te arikitanga ki tētahi kapa kotahi. I rūmene mai te tini o te Māori ki te mātakitaki I ngā kapa e iwa no ngā tōpito katoa o Ahitereiria. Mai Wikitoria, ki poi Hākena. Mai I Kuinirani, ki te Urupū. E whakataitai ana rātou I runga I te atamira, e whakātu ana I te ngākau whakahi me te mana Māori motuhake. Hioi I te tōnga o te rā e toru noi ho ngā kapa I eke. Tuatoru ko Nārama no Wikitoria. I tuarua a te hau tawhiti mai Kuinirani. I toa whakeihu waka, ahakoa te hinganga o te kapa nei e rua tau ki muri. I tino kitea te hari me te mana hau o te kapa I tēnei Wikitoria. Ka nui te mihi atu ki a koe heka mōu me tō kapa kua eke nei ki te taumata, kei te pēo piro. Miharo rawa, mo taku kapa, mo te whānau, me ki, o tira mo te ao Māori. I rungo au Dre, ko tētahi o ngā tino taonga I whāia rawatia e koutou, ko te taonga mo te reo. Kei te hari koa I tā koutou whiwhi? Ai, miharo rawa. He kapa noko nei, me ki, no Te Whenua Ariki. I roto I tā mātou nei haeringa I tēnei tau, ko te reo, te tuatahi en ara ngā hua. Ko tētahi atu hua I hua ake, ko te uranga mai o tētahi kaihaka I te wā potonoi honei. I āhei ia ki te mau I ngā mahi katoa o te kapa. E ono marama ki taku mōhio, te roa o tā rātou whakaharatau, prakitihi. E tori wiki noi ho, te roa o taku noho I kone. Anō reira ko rātou kē ngā mea I kai te kai māro, ko ahau I kai ngā hua o tērā mahi māro nō reira. Ka nui te mihi ki te kapa o te Kahu Ariki, me ngā kapa I tū I te rānei I Te Whenua Moemoeā. Ka mau te wehi nera e heka mā. Kāti, no tonu ki te kaupapa nei, e mōhio ana tātou he mahi nui tonu te whakahaere I tētahi kaupapa pērā. Neke atu I te rua te kaumātahi tau ko Isaac Cotter te pou whakahaere I tēnei whakataitai. I kōrero au ki aia mō ngā āhuatanga e tino hia tiana hei whakahaere I tēnei kaupapa me te kaha tipu o te ao haka I Ahitereiria nei. Ko te amorangi ki mua, ko I haka kota ki muri, e hāpai ana I te kaupapa. It's been many years, but at a national level, we just celebrated our 21st birthday. So that at a national level, 21 years. E hara I te mahi māma te whakahaere I ngā whakataitai ārohe puta noa I te whenua whānui nei. Ka mutu, he nui tonu ngā wero kua hei pū mai I ngā tau. There's been a lot of challenges, but what do we do for our culture? We have over those 21 years, we have groups travelling from
from WA, from Victoria, from the ACT, from New South Wales and from Queensland to wherever. And we've been to all of those states. I roto I ngā tauroa e uana I haka ki tēnei kaupapa, kua kite ia I te pikinga o te tokomaha o ngā kaihaka, kua kake hoki te taumata o te kaunga. In terms of Kapa Haka and growth in Australia, it's been massive. It's been massive. To have an event like this brings people in that have a heart for Kapa Haka. They grew up with it at home, and they come over here and they come here and see this. Wow, this is just like home. And then you have the ones that have come here and built a new life and they haven't had anything at all. So they bring their tamariki and themselves to see what this is all about, and it lights that fire in them and it encourages them to ask on Facebook and social media, is there any in this area, any in that area, so they can bring themselves and their tamariki to come. E kōrero ana mō ngā tamariki, kei te tautoko hoki ngā tamariki a ihaka me ana mokopuna I te kaupapa nei, e hāpai ana I tō rātou pāpā. Ever since I can remember, we've been labourers for the kaupapa, but I love it, enjoy it. We were born over here, but we were from back home, but to have our connection here is mean. Busy helping the old man and the old lady. But yeah, just try and help out where we can, I guess. For me, it's about giving back to here. This is the place where I learned haka through Uncle Muriwai and Te Whenua Moemoeā, and just so happens that Dad's here, Papa's here, so yeah, we'll come and help. But it's more because this is where I started. This is my foundation. So yeah, why not come and help? Ahakoa he tau whakamaumahara nui tēnei mō te whakataitai nei, ko tahi tonu te wawata I haka, kia tipu tonu, kia toi tū, kāmutu, kia whanake, te kaupapa nei. Toko nei wawata, that we continue to grow, we continue to inspire, we continue to uplift non-Māori, because if it does it to non-Māori or multicultural Australia, which is what we're getting, we know it's already got the heart of our people. Nā, hei kaupapa whakamutunga māku I te pōhiri mō te wā tuarua, I tukuna e te rohe o Wikitoria tā rātou tono ki te manaaki I te whakataitai nei. Hio anō, hei tā Isaac Kiau, kāri ia I te whakahē I taua tono, engari me kaha, me pakari hoki te tono kia ōrite, kia nui ake rānei I te taumata, ko whakatakotoria e te tai koura nei. He tika tāna, tino tikara wātu nei, me tuku mihi ki ngā kaimanaki I te kaupapa nei tēnei tau, ko rātou hoki I whakaputa I te nuinga o ngā kapa I eke panuku. Ko hoki anō kia koe e hoa. Me tuku mihi hoki kia koe mātai I te pai o tēnā pūrongo, tēnā koe.